السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرتني ومتقشتي ومتقالي انديناتو سلامناتو አላችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ግራ ገብቶኛል። የኛም ግራ አስገባችሁኝ። ቤኪ ምንድነው 10 ጊዜ መጣ ከ10 ጊዜ ቃላት 10 ጊዜ መጣ 10 ጊዜ ቃላት አንደኛ ጓደኛዬ እንደዚህ አይደርግም አልክ። እሻል ሁለተኛ መቀበል ነው እንጂ እንደዚህ አይደለም አልክ። እሻል ሶስተኛ ልጅ ጸጋ ነው አልክ። አራተኛ በቃ መጧል እንደመጣ ለምን መጣ አይባልም አልክ። የኛ ምናደርግ ይሄ ሁሉ መጠቅ እንደዚህ ካሜራ ደቀነ ከ10 ጊዜ ብትን የኛ ምናወራ አንተ የምታወራ የኛ ምናረግ ወስ ኦዲየንስን እሱ አደርጓለ በግድ ቀበሉ ያልኪኑ ወስ ምንድነው? ቤኪ ግራ ገብቶኛል። የኛ ምስኪ ያስረዳኝ። በቃ እንግዲህ አንተ እነሱ ድርጊትን ሲፈጽሙ ይቅርታ አድርጉኝ እነሱ ጋር ነው አለ አንተ ወስ ምንድነው? እንደዚህ በቃ ስንት ቪዲዮ ቀዳከ፣ ስንት ቪዲዮ ላይ እንደዚህ አደልክ። ወንድሜ እንደዚህ አይደርግም። አንዴ የሱ ነው ልጅ ትላለክ፣ አንዴ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ስንት ቃላት አይደርግም። ቢደርግም አረ እኔ የምላችሁ ወላሂ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ቁስል ላይ ጨዋት ከፍከፉ፣ ቁስሉ ላይ ጨዋት ከፍከፉ። በቃ ትንሽ ሞራል ህሊና ይኖራችሁ። እውነቴ ነው። ላይሜ አታስቡም ወይ? ለምንድነው ዝም አትሉም? ወይስ በቃ በሱ ሲመጣችሁ እንትኑ ቪዲያችሁ በቃ እናውቃለን እኮ ሁሉም ነገር ለጥቅም ተውና፣ ለጥቅም ታያችሁ። እውነት ጓደኛ ነው አይደለም? እናንተ መጣችሁ ካሜራ ፊት ለፊት ብትንጫጩ እሱ ጋር ሆኑና አይዞ ወንድሜ እቺ ቀን ታልፋለች በሉ። እዚህ ካሜራ ደቅናችሁ መጣችሁ 10 ጊዜ አትለፍልፉም። የኛን ፈልግም። ማንንም ነው የምትነገሪ? ብሩኬ አንተ ጋር ነው አይደለም? አለ እነሱ ጋር ነው አንተ አለ አይደለም? ካሜራ ሃይሜም አንድ ቪዲዮ ስትቀዳ ሃይሜ ጋም አንተ ነው፣ ብሩኬም ሲመጣም አንተ ነው። የኛ ምን ላደርግ ነው ታዲያ? በተራ መጠቀኝኝኝ የምትይን የኛን ምንድነው? ምን ላደርግ ነው? ማን አለ ልጅ ጸጋ አይደለም? ማን አለክ? ለምንድነው ትንሽ ለሃይሜ አስብ እንጂ ለሃይሜ አስብ። ህሊና ይኖርብክ። ህሊና ትንሽ አብራችሁ ጠጣችሁ፣ አብራችሁ በልታችኋል። ለምንድነው ሰከና አትልም? ጊዜ ሲደርስ ሁሉም ነገር ያውቃል። በቃ አሁን ዝም በል አንተ። 10 ጊዜ መጠቅ አተንጫጭ፣ 10 ጊዜ መጠቅ እንደዚህ አትበል ለጥቅም። እውነት በጣም ይደብራል። ማየና ሐሰን ምንድነው የምትንጫጩ እናንተ? ደግሞ ምንድነው አላማችሁ? እውነት ጓደኛ ከሆነችሁ ለምንድነው ካሜራ ትታችሁ ዝም ብላችሁ በካሜራ ጀርባ ሄዳችሁ አይዞ እቺ ጨለማ አንድ ቀን ብርሃን ትሆናለች አትሉም? እንደሄዳችሁ ለምንድነው ካሜራ መጣችሁ? ካሜራ ላይ ሀኝኛ አይሄድም ሄዳለሁ አህል ኡፍ አስመሳይ ሁላ እናንተ አስመሳይ። እውነት በጣም ወላሂ ላዝም አሳፋሪ እናንተ ራሳችሁ። ለምንድነው እውነት ጓደኛ ከሆናችሁ ሄዳችሁ? ሰው እኮ በደስታስ በአዘን ጊዜስ አብሮ ከኖረ፣ በደስታችሁ ጊዜ ከኖረ ከአዘናችሁም ጊዜ ይኖራል። ይሄ ነው ጓደኛ ማለት። መጣችሁ ቁስል ላይ ቁስል አትንከፍክፉ። ልጅቱ ጋር ገጣጠማችሁ መጣችሁ ደግሞ አትወሩ። በቃ ይበቃል። ወላሂ ነመደበርቱ ጋርቢ ጊዜ ሜቃ አስባተኒ ሶብደኒ አስረቲ ካሜራ ኬሰን አበተኒ ጥቂሚ ኬሰን አማ አስራ ኢተኒቲ ዱበ ዴማቲ ዱጋ ብረ ዳበዳቸ ጀጀቤሳ ዱጋ ዋንን ቤከምኔ ዋንን ኔ ተኩ ነምን ተሳሰተ እንደ ተሳሰተን ኢልሚ ነማ madaarratti ashaboo namaa kafakkafu dhiisaatii duuba naqaatii
abshirii isa burukee bichaarratti moo addisiin burukee bichaarratti addisiinan dhufeeru as baatanii mucaa burukeeti maal goona ree ageenye mucaa burukeeti maal goona maala goonure maal fakkaatti fayyaan kun achi deemtanii gizee gammachuu ofiis gizee gadda ofiis hangizee gadda ofii jiruutu gammachuu ofii illee jiraata jechuudha. Gizee gadda ofii jiruuti gammachuu ofii irratti jiraata. Dhugaa goddanyaa yoo taatanii fakkaachuuf wayin immoo xiqqimii viidiyootti baatanii lalala jechuu irra toon ta'in duubaatii naqaatii jajjabeessaatii amma kun darbitutti waliin nyaatanii uddaneettu. Maaf haayimeen akka miidhamtu barbaaddu yeroo hundasin. Kan saati as baatanii xinnoo tokko haayimeerra nyaatanii uddaneettu. Waliin bu'aa bayii baay'ee dabarsitaniittu. Siniin asabsiistu agawuun barbaaduu jette soboriin gootanii fi ta'es ta'uu baates ishee jajjabeessitanii soborii gootanii amma guyyaan kun darbutti malee viidiyoo gadhiistan kana ilaalee namni hin cinqama bara. Cinqii. Ageenye maalaa ta'uga ageenye bakka. 10 ጊዜ nutti nimiina ka 99 as deemtanii maaltu wal sillosiisa maayeef asan immoo maarratti wal loltu dhugaa rabbi akka nama jibbisiistu dhugaa rabbi isayyuu burukeen liqimsituun talaa akkasitti qabe fiddanii keessa buustanii nya yaa rabbi dhugaa rabbi nama gaddisiistu laa ጊዜ tokko xiqqimii bichaaf hin fiigina dhugaarrallee dhaabbadha dhugaa rabbi jechi dhugaatti walii yaada wal dabarsaa dukkana jala akka ifa ta'uuf wal jajjabeessitanii akkuma duraan jirtanii talqa wal qabdanii bakka tokkotti gorsitanii badees maal ta'es akkasiin wal jajjabeessitaniiti malee akkas viidiyoo irratti dhuftanii nama gudeesha jigarratti qottoo baa'atan akkas irratti hin duulina bakka ta'ee miti ta'ee eddee ta'ee maal godhama bishaan hin gare hin deebi'a wal deebisuu dandeessu hin deebi'uu jechuudha kanaafiyyuu eddee ta'ee dhugaatti ta'ee yoo ta'e jajjabeessitanii hin darba jettanii namni hin tasaasanne hin jiru hin tasaasatama jettanii jajjabeessuu qabdu malee as baatanii viidiyoo irratti gizee meeqa akkas ta'eera lakki akkas hin taane innoo akkasi'a giddiitiin amani maal ittiin himtanii resin bira jira maal nutti himtu nuti maalaa goonu yaa rabbii wallaahi goddanyaa jechuun sagaafa sin boosan si wajjiniin boo'e sagaafa sin dhukkubsattan si wajjiniin dhukkubsate gaafa kolfitan si wajjiniin kolfite isa goddanyaa dhugaan asii jara waliin fakkaata asii waa bira haasaa asiin jara wajjiniin fakkaata asiin xiqqoo tokko haayimeef yaada mooraalii haayimeef yaada dhugaa rabbii laphee ishee cabee jira madaa irratti madaa isheef hin dabaliina gizee meeqa asir meeqa dhuftanii waan hin taane naasohina ageenyarra viidiyoo keessa waraabbadha namni waraabbatiin siniin jiru maqaa dallaltanii maqaa akkasii annoo akkas godheera jettanii akka haamilee ishee cabuuf waraabina yeroo hunda uftanii jechuudha yeroo hunda yoo dandeessan gorsatanii sobrii jara lamaafiniifiyyuu isas ishees malee asuftan inni akkas godheera wasiin jechaa ooltanii akka dhuftanii quxurii dhuftanii haamilee ishee cabdeetti ittiyyuu kana caalaa akka cabdu ishee godhaa jechuudha. ተረጋጉ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰከን በሉ ለምንድን ነው ለነገር ብቻ ልትሎጡ ለመልካም ሮጡ ደጉም ክፉም አሳልፋላችሁ አብራችሁ አይደለም እንዴ ለምንድን ነው ትንሽ አስቡ እኮ ለሀይሜም አስቡ ምትቀሳስሩ መጣችሁ እንደዚህ ነው ይሄ ልጅቱን አውቃለሁ ጎደኛዬን ምናምን ምን ሆነ በግድ ይቀበል እሱ እኮ እምቢ አላለም እኮ ልጅ ከኔ ከሆነ ልጁን አሳደጋለሁ ግን እሷን አይቀበልም አለ ልጅቱን በግድ ነው እንደ እናንተ የማይወድ ሴት ጋር ሆኒ ብላችሁ የምትገፋፉት እሱ ነው እኮ ባለቤቱ እናንተ አይደለም ኢሳማሌ ስንምት ግዲ ሞና መንጃለን ጅኔ አትጅራዱ ጀቹ እንደንደሰን አሙርቴሱ ሰማሌ ስኒት ሙርቴሰ ሚታስባተን ቪዲዮ ረቲ አባ ኢማቱ ታሄ ኢሴ ኢሰሙርቴፈታ ስኒሚቲ ከናፊ ውፍተኒ መዳረቲ አሸቦን ከፈከፊና ፍየሮ ሁንት አስመሳይ ሁዳ dhugaa rabbii xiqqimii bichaa yaaddu sin jechuu xiqqimii keessan bichaa malee akkasina haasaa keessan kana xiqqimii bichaa hootee malee waa tokko isaafis oodanii immoo ishee wajjiniin bu'aa bayii dabarsitanii yaadne sin dhugaa rabbii nama gaddisiistu gizee kana nama gaddisiistu ta'ellee isa jajjabeessitanii
waan bakka akkatti dhagaamne gochuu qabdu malee as baatanii taraa keessaniin viidiyoo keessan waraabdanii lapheen jara lamaanii akka cabuun godhiina. Jechan taaneen xaqqamamiina. Bartanii beektanii kalas achumatti dhiisa. Guyyaa naa dhufee guyyaa naa baasu. Gaafa guyyaan baase kalas. Amma madeessina. Madaarratti madaan dabaliinaaf. Keessumaa haimeen dhaga'uun barbaadu. Ani dhaga'uun barbaadu jetti. Maaliif as sirgizee nutti odiimtu as deemtanii. Rabbi sinaa qeessu dhugaa. Rabbi nama gaddisiistu. Kana fakkaata isiniin jedha uummata qashtii aarii keessa galee miila aarii keessa waan galu akkatti naasa'u hin beeku niddeetii keessa galee wallaahi maayee faasanii nuti argite wallaahi akkam na aarsantu bira jiraadhee ka wallaatti kennate namni gizee tokko dhugaa rabbi gizee sin rakkina keessanii gizee magalla caasiin godhatu wallaahi nama gaddisiisa dhugaa rabbi asiisa atiin beektaa akti akkasii mistirii maaltu gadi dhugaa rabbi dhiisaa wallaahi guyyaan kun hin darbiti dhiisaa wallaahi guyyaan hin darbiti dhiisaa xiqimii keenya bichaa fiigotoon ta'in mooraalii namaallee eeguu qabna gizee haasofnu mooraalii namaa eegaa haasaa dhugaa rabbi boor taraan naannee waan irra buutan hin beektan hixaafan ta'anii dingata sarra ga'e kun sinirra ga'uu danda'a wanta ta'eef dhiisaa mooraalii namarra raamadiina wallaahi waan har'a darbanne boor nu ga'uu danda'anuun waan har'a facaafne haammanna wanta ta'eef dhiisaa dhugaa rabbi.